Idi Amin Dada, umuyobozi w'igitugu wayoboye igihugu cya Uganda. Amavuko ye atavugwaho na rumwe mu banyamakuru ba Uganda, bavuga yuko yavutse mu mwaka w'1920, ariko abanyamakuru ba Uganda bagiye babivugaho mu buryo butandukanye. Bazi umwaka yavukiye ariko ntago bazi itariki nyayo. Idi Amin Dada yari afite ubuhangange n'imbaraga zidasanzwe zo kumva ko akwiriye kuzaba igihangange ku isi yose abantu bakamumenya. Idi Amin Dada yize amashuri makeya, ariko yinjira mu gisirikare cy'Abongereza. Icyo gihe Uganda yari kiri mu bukoloni. Idi Amin Dada akimara kugera mu gisirikare cy'Abongereza yagaragaje imbaraga nyinshi n'ubugome, maze azamurwa mu ntera buhoro buhoro. Nyuma y'ubwigenge bwa Uganda mu mwaka w'1962, Idi Amin Dada niko yakomezaga kuzamurwa mu ntera. Icyo gihe Idi Amin yabaye inshuti na perezida wa mbere Milton Obote. Ariko mu mwaka w'1971, igihe Obote yari mu nama hanze y'igihugu, Idi Amin Dada yamuhiritse ku butegetsi akoresheje igisirikare. Idi Amin Dada yari azwiho kwiyita amazina akomeye yo kwiyubahisha no kwitaka: Field Marshal Alhaji Dr. Idi Amin Dada, perezida wa Uganda, umwami wa Scotland. Ayo niyo mazina Idi Amin yakundaga kwiyita. Ibyo ngibyo bikaba byaragaragaza yuko yashakaga kwerekana imbaraga n'igitinyiro ku rwego mpuzamahanga. Icyo gihe Idi Amin Dada yatangiye kutavuga rumwe n'amahanga. Icyo gihe amahanga amuca ku muhanda kubera ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Nubwo bamwe batamwumvaga, ariko harimo abamushyigikiraga mu ntangiriro. Ariko nyuma n'aba bandi bamushyigikiraga baza kumutera umugongo. Muri 1971, akimara kujya ku butegetsi, yahise asenya inteko n'inzego zimwe na zimwe za leta, yirukana benshi, abacamanza benshi barafungwa, abandi banyapolitike bakekwagaho kumurwanya, ahitaho imbaraga igisirikare mu gihugu. Ibyo byahise bituma ubutegetsi bwe bushingira cyane ku gisirikare kurusha amategeko. Mu mwaka w'1971 no mu mwaka w'1977, abantu benshi barishwe, abandi baburirwa irengero. Hari ikigo cy'umutekano cyavugwagaho iyicarubozo rikomeye, n'abaturage babayeho mu bwoba bukabije. Abashakashatsi benshi bemeza yuko icyo gihe aricyo cyari igihe gikomeye cyane mu mateka ya Uganda ya vuba. Economic War mu mwaka w'1972 yatangaje icyo yise intambara y'ibihugu. Idi Amin Dada yirukanye abanyaziya bari bafite ubucuruzi n'inganda muri Uganda, afatira imitungo yabo ayiha igisirikare n'inshuti ze. Ihagarara ry'inganda, ibura ry'ibicuruzwa n'ihungabana rikomeye ry'ubukungu. Ariko mu ntangiriro Idi Amin Dada yagerageje kwiyegereza ibihugu byo mu burasirazuba. Nyuma yegereye ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nka Libya, yacanye umubano na United Kingdom. Uganda itangira kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Icyatumye Idi Amin Dada agwa bikatuma ava no ku buyobozi. Ni mu mwaka w'1978 yateye igihugu cya Tanzania. Yavugaga yuko ari ukurengera imbibi z'igihugu cye, ariko ingabo za Tanzania zifatanyije n'ingabo za Uganda, aho bari bari mu buhungiro, zateye Uganda zifata Kampala mu mwaka w'1979. Ubwo ingabo z'abanyabugande zari zimaze gufata Uganda mu mwaka w'1979, zafashe Uganda zifata na Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Icyo gihe perezida wari uriho Idi Amin Dada, umunyamabara, yahise afata icyemezo cyo guhunga, ahunga igihugu cye, ahungira mu gihugu cya Usada, ahungira muri Saudi Arabia, aho yaje no gusiga ubuzima akahapfira. Nyuma yo kugwa k'ubuyobozi bwa Idi Amin Dada, habayeho ubuyobozi bw'inzibacyuho. Icyo gihe igihugu cyaciye mu mvururu nyinshi zongera gusenya umutekano. Nyuma haza kuza ubuyobozi bushya bwongera kugarura ituze mu gihugu cya Uganda. Abaturage batangira gutuza, n'ibikorwa remezo ariko bitangira kubakwa byari byarasinywe na Idi Amin Dada. Abafite agahinda batejwe na Idi Amin Dada batangira gusubira mu mutuzo muri bo bwabo, ariko batibagiwe neza yuko Idi Amin Dada nyuma y'imyaka myinshi igihugu kiyobowe ku gitugu, ubukungu bwari bwarasenyutse, igisirikare cyari cyaratangiye gucikamo ibice, n'abaturage benshi bari barahunze igihugu. Mu mwaka w'1978, igihe yateraga Tanzania, si bose mu basirikare bamushyigikiye. Aribyo byatumye ingabo za Tanzania zifatanya n'impunzi z'Abagande, Uganda National Liberation Army, mu kwezi kwa Mata mu mwaka w'1979. Kampala yafashwe, ubutegetsi bwe burasenyuka burundu. Ariko icyo gihe hahitaga hajyaho ubuyobozi bushya, ariko hahise hajyaho ubuyobozi bw'inzibacyuho. Idi Amin Dada yapfuye mu mwaka w'2003 arwaye cyane, yajyanwa mu bitaro Jeddah muri Saudi Arabia. Idi Amin Dada yapfuye atigeze agaruka muri Uganda, atarigeze aburanishwa, atarigeze anashyikirizwa ubutabera. Muri Uganda n'ahandi muri Afurika, amazina ye yakunze kuvurwa nk'urugero rw'ubutegetsi bw'igitugu. Amateka ya Idi Amin Dada yigishwa mu mashuri n'abashakashatsi,
nk'isomo ry'ubuyobozi bubi. Abamubonaga nk'umuntu washakaga kwigenga ku mahanga, ariko benshi bamwibuka kubera amarorerwa ye n'ihohoterwa ry'inyokomuntu. Nimba ukunze ibyegeranyo byacu, ntugende udakoze subscribe. Ndabakunda cyane, mugira ibihe byiza. Imubano umunsi ku wundi. Ivan Nyawe.